vehivavy rahay zay zanany tiany mandraky izahay ny fitiavany tsy manampetra zay zanany tiany amin'ny fony rehetra neny vehivavy rahay iaritrany mafy fitiavany anjanany ny fitiavany tsy manantsala tiany fonany zanany na endry na hadala raha misy zavatra manjoanay miasa saina izy miasa loha kasendra marary zay zanany mikarakara izy aminy fo tadiatrany izay asoanjanany tikivitsiketraka fa asoa ireo taranany fa izay noezaky masoany eo amin'ny fiainany neny vehivavy rahay tsy adinonay mandraky izahay ny soa sy ny mamy natolony hoanay zanany tsaroanay mandritra ny androm-piainanay raha misy zavatra manjoanay miasa saina izy miasa loha kasendra marary zay zanany mikarakara izy aminy fo miasa loha kasendra marary zay zanany mikarakara izy aminy fo Mudar gas.